Danas smo se okupili u ovom velikom broju ovdje pred malim ekranima da bi pokazali nešto što vjerojatno niko nikad od vas nije ni mislio da postoji. Dakle, ova ovdje kožna kutija, kožna torba zapravo s kutijom, izvana na prvu izgleda kao najobičnija nekakva, ajmo reći, torbica za vojnu porciju od JNA ili neke slične vojske, ali pogled unutra će nam pokazati jednu sasvim drugu stvar. Dakle, kao što sam rekao, ova torba je kožna, ima čak i za remen ovo zakačke, ali kada izvadimo ovo iznutra dobijemo ovo. E sad, šta je to? Mislim, vjerojatno ste pročitali u naslovu šta je to, pa nije sad neka fora da vam govorim ispočetka. Ovo je mali rešo, prenosni rešo JNA za oficire JNA. Tu je nekakva naljepnica koja je malo apšisela, ko zna šta je tu bilo. Imamo ručkicu za nošenje, kao što vidite. A ovaj mali rešo, koji je jako zanimljiv, pa to ćemo uskoro vidjeti, je znači, dostavljen na Krombat od našeg jednog velikog fana iz Novog Zagreba. Nećemo ga imenovati jer je malo tajanstven čovjek, ali je jako ugodan oku. I sad ćemo mi to vama pokazati. Kutija je metalna sa svih strana kao što vidite. Otvara se znači, na ovaj tu kliker i dešava se ovo. Izgleda kao nekakvo malo postolje za kuhanje krek heroina ili nekih drugih opijata. Kao što vidite ovdje u samom poklopcu postoje oznake, proizvodne oznake ili oznake znači, predmeta koji JNA je lupala na svaki predmet koji postoji u njezinom tom sustavu. Ovdje se nalazi znači, prilični alat, ovo je za čišćenje plamenika, nekakva vrsta neke trake. I mali alat, ključ za pričvršćivanje i zatezanje nečega. Pošto ja nikad u životu nisam vidio ništa slično ovom, dakle kao mali kotao, kao što vidite, za podgrijavanje, sad ćemo to pokušati laički pokušati malo razotkriti šta bi moglo biti šta. Dakle, sam sustav se otvara prema van, evo da vidite, ovako. Ovo sam po sebi je tank. Ovo je tank za gorivo. Tank za gorivo. Tu postoji neka vrsta graničnika, osigurača, koji se uštekava nekakvom zdravom logikom ovdje. Evo ga. I sad ovo tu nama služi, ovo se može zategnuti i odtegnuti. Ja bih rekao da je ovo neka vrsta mehanizma s kojim se osigurava veći protok goriva u sam plamenik, kao što vidimo, ne? Evo ga. Plamenik je od nekog drugčijeg metala, ja bih rekao bakra. Zlatni, neki zlatnasti. Latino-Hrvati. Latino-Hrvati. Ovo je možda bakar. Ok, zanemarimo se to. Ovo tu, veliko metalno, kao što vidite, je tank za gorivo. Tu se nasipa gorivo, ovdje unutra. Dakle, može alkohol, može zipo benzin, a može i špirit. A možda, vrlo vjerojatno može i rakija. Ok, mi danas imamo gorivi špirit. Sad ćemo možda morati malo preskočiti kadar gdje ja sam već završio sa punjenjem tanka, jer ko zna kako će ovo krenuti. Uglavnom, kao što vidite, znači napunili smo tank sa špiritom. I sad, ovo je gore, ima jedan pipac kao što se vidi, ne znam se vidi. Vidite je tu pipac. Pipac služi za regulaciju dotoka zraka, što je vrlo vjerojatno dobro za kisik neki, šta ja znam. Alien vs Predator. Uvijek taj brand reklamiraš. Podravku, slučajno. Da bar onak tipa nam daju brdo stvari, da radimo reviewe. Da plate pa si sami kupimo. Ili to, da kupim po Kauflandima. Uglavnom. Sad moramo naći vagu. Moramo prvo provjeriti da li plamenik radi. Sad vidio da sve eksplodira tu po meni. Fakat frende fala, full si pun podrške.
Imam dobro i lošu vijest za tebe, to hoćeš prvo. Klijent je... Špirit vuči van, on grije. Tank je pun, ovo je sve zacrnjeno i malo izbaci dosta jako plamen. Tako da zapravo grah se može početi grijat bez problema. Stavit ćemo si grahčić na plameničić i tako ćemo ga ostaviti neko vrijeme. Dakle, zanimljiva stvar kod ovog rešoa je što ja to nikad prije nisam vidio, a kamoli da sam čuo da se koristio kao standardni, regularni dio opreme nekog JNA oficira. Znači, obični vojnici naravno nisu mogli dobiti ovakvu neku stvarčicu, vrlo vjerovatno. A sumnjam da je puno oficira vidjelo ovakve stvari, s obzirom da oficir koji je ovo, preko kojeg smo došli do ovog, bio je nekim malo ozbiljnijim tadašnjim državnim službama. Cijeli setup izgleda dosta ovak mistično i narkomanski i ja vjerujem da se podijeli recimo udrugama narkomana da bi se možda čak smanjio broj zaraženih od nekih bolesti, s obzirom da svaki narkoman je dobio svoje grijalo, ne bi svi gurali iglu u istu žlicu i tako radili problematiku. Rešo, rok trajanja mu je 30 godina, datum je, zabavam se. I si vidio kako su me prokleli ljudi na onom videu iz SDO. Imbecilu, kaj nisi probao, Ajde, ja nabavit ću vam pa probajte. Zapravo neću vam nabaviti, skupo je. U svemu, dakle, došli smo do ovog rešojića. Zgodna stvar ovak za podgrijet klopu. Nikad viđeno, bar ne, ja nisam nikad čuo za tak nešto ni vidio. Full kompaktan ovaj setup. Dođe u kožnoj torbici, zeleno SMB. Sve u svemu dosta zanimljiva jedna situacija. Pa jebem ti majku. Ja mislim da nisi prvi časnik kojem se to dogodilo. Ja sam nečasnik. Vidite onaj kamen za ispod. Au, pički materine. Sad jedan graha u porciji, daj me nemoj jebat. Zaki si uvijek protiv mene? Živcira me ovo. Ok, nakon što smo zagrijali malo ovu konzervu graha, koja se malo prosula, ali nema veze, zatvorit ćemo plamenik, zaustaviti plamene djelatnosti, udaljit ćemo sam, vruće, udaljit ćemo sam rešović malo po stranu i probat ćemo naš nesuđeni Podravkin grah. Koga je grah? Podravke. Molim? Evo ga. Kako je dobar. Zamisli recimo. Eto ljudi. JNA rešo. Grije Podravkine proizvode bez obzira na doba u kojem se nalazimo. Ovo rešo je vjerojatno nemoguće se nabaviti igdje ikad više u svemiru. Ako neko zna nešto više o njemu, ja bih stvarno volio da mi podijelite sa mnom te informacije. Ali vas lijepo molim, nemojte me vređati u komentarima jer onda vređam vas u sebi, ali vas benam i obrišem. Daj budite kao. Ej! Možda nisi u pravu, uzmi i druge stajališta u obzir, a ne pip. Mislim, daj budite malo normalni, ne? Ako neko zna nešto o ovim rešojima koji su oficiri dobivali JNA, to je bilo full super da nam kaže jer mi nemamo apsolutno nikakve informacije o tome. Dakle, ima je tank za gorivo, ima plamenik, ima osigurač, ima ovaj regulator kisika. I nalazi se fiksiran u metalnoj kutiji. Sad, ako je to ikad vidio prije, super, ako nije, jebi ga, ne znam. Meni je interesantna stvar. Ovaj grah s hamburgerom je super. Od Podravke. Jako ga volim. Da!
Radimo majice. Biće gotovo za tjedan dana. Stay tuned. Majice će biti zakon. Ovo je gang sign od Chromo Tractionsa. Ne. Sve.